Ish, cek ini, cek. Thép cả. NFA sigol, gol bị tenat bah. Ka football man takas ngi hang ne ha ka madan hak se kolong West Ksil district. Ka jing yele kai ne ka mata jongki rangba ki bala South Post nem sejrong. Kan long ka NFA persya ya ka MLG. Warla ka madan ka khamlong ktiru nomor ka jing slap manem step slap bala he bah. Ndai ngi I ba ka madan. Kadang long ru ka kebitanat mereka dari kemarin ke balong siap ke mariarang selap kemudian ru kala rangkiang dia kini lekai syakalong kebitanat bang en pej perlok kaduk pendakut menopan yora ya ka jingjob ka MLG kadai bapong ini ka jersey rongyong bat kini ka NFA pada kadai bapong ini ka jersey rong blue. Oh, ya brot. Oh, best ball. Tol cross. Ish, suppose nama dah suyang. To, gepar. Oh, basah. Ini hon. To. Right. Ish, simbol sebak-sebak ha. To. Supply ball. Tough ha. Biar masih power banyak. Agak sengaja kah? Tebet. Right. Ish, cross ball. Supply ball. To. Ish. Tu telak rong baik. Ish. Ni jam pelat. Kajing lekai kuatar. Kebitanat bahajong ka NFA bat ka MLG. Hang ni hamran kesigolong. Ish. Pelat ke bol. Wat lagi dari ki player ki bala stengmet dan ki bala South Post nem sejrong ru. Ndrei ngi ba kalau kami lekai kalau kita nak sia. Baik. South Post nem sejrong ndrei dang long thik kum ki under 16 dan ki under 20. Dang sting bha kemet kepat. Kemet kepat dang sting apa gol kepar. Haju dang laban pai baik. South Post nem ki bawa kambun gi dei ki basan thoduna. Santos nem dunan dai ngi bagi jing lekai kalau kum la ban passing gi jing la ban ya passing way na way pat ane ke jing ya lekai jugi kolong dang kita nak ha kum ki kena ki badang khidang san kidang la pha pe tik kamet kadang jam pha pe oh good. Di temen makna long style hara, but ke tebal oh tebet ha. Kipar bas ha. Teman makna lang biang tik ta. Alright. Lại yellow card rồi. Đó, giờ free kick rồi mà. Bệnh này.
Jangan. Baik itu lah yo free kick second free kick jong ka MLG baik. Itulah kamjan sekolah baik long kumno. Oishi. Bas ha. Baik kulnar baik. Ish. Tebet goalkeeper. Hey, skill ha. Ish. Tough. Baik. Tuh. Kawan. Ani. Mito gi long bounce to. Free kick baik. Ish. Ani. Bas. Ish. Agak sengaja, agak speed kemarin. Ish. Ish, piat. Kada duk bekut nok jong ka first half ni ba. Pro Arliang ke sim laban. Itap gol. Ka ba ka NF ruk la le kai ba. Pat kum juru ka MLGB kala yo ban yele kai ba. Jing yele kai sia long internet ha ka Pro Arliang. Kilawan rai ki player ki baklan ba. Baik mata ka second half haden jong jing yele kai first half ni jing yele kai long internet ba. Habro arteli ki yang ka NFA bat ka MLG bi kila yo ban yele kai ba ka ba kim sim yo ban pen ki jar habro yang baik ban mata ka ni ka klamit ni ka second half ya blok ka hadu pada kut ka ni yele kai lo pen i mano ba yo ya unam tam jong sim jong terima ka ni yele kai motor pa ya tak sia ni amadan hak se kolong bas teman kena ish siak adi ish baik ish wala teman makenang i ba ka jing le kai kadang style ha
Ish. Ish, cek, ini, cek, thép cả, NFA si gol bị thất vào, đấy. Lapan phai ke MLGB là phần phai si gol. Kita nak dah gol.